Uma nyamannya tarandam na kini apa mukong di sisi ya behira di sisi ya jua mandi nih gesan bebuhan ikam lah nang koler benar mandi pemandian umanya hadran nih gratis kada usah tulak hendak ke bali-bali ke atlas tuh berendam di sini gin kau berendam nah kayak nah nyaman mana bakunyong di sini lan mama hadran nah bebakas behira bebakas bakami tetap dimamandiakan nah kayak ini kehidupan di kampung sudah nah kulam berenang gratis di rumahnya hadran nah hendak umpat berenang ayo kasih nyaman banget banyunya buahnya air dingin nah oh ya Allah hai maka ini nah aduh hai nah di mana lagi mencari pemandian gratis nah kayak mama hadran nih bila hendak datangi ke sini datangi mamanya hadran nah nyaman mana nah mandi di sini wah ini mafia Hongkong ampi jadi mafia Hongkong mafia Vietnam nah mama sambil betetapas nih saking kamu muarannya imbah na kawan na sa ikong ditipu hanak manipo pulang kawan na sa ikong say nang ada nih na kayak model nang Intel juga saya tapi pintar di sini kalau lah daripada di situ mahir banget buntung nih jakanya peribahasanya tuh gintas gana nah ubahnya hadran gintas tahu jalo kona ada nih nah mafia kalimbuai sana kai jangan tapi hendak nang bermain-main hal umanya hadran nih tapi pintar unda kalau pinata sumbat maka papadaan nang samuak saliur juga nang ditipu nah sinting kada ba akal jar umanya hadran nih balem lagi hendak merasai ku gintas no muntongnya mahir dikira orang nih kada pintar lo aku nih alahan pada ikam tuh kakanak hanyar jangan coba hendak nang adu asa muntong sudah nak kawan ditipu nak kawan pula na ditipu mahir banget nih abahnya daharakan abahnya na sayang titik terberat mencintai seseorang tuh menerima masa lalunya aku abahnya kada peduli ikam nih bakal siapa aku kada peduli ikam bakal siapa lawan juga aku abahnya kada peduli masa lalu ikam tuh kayak apa yang penting kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain pada intinya ikam orang baik orang putih kata-kata para buaya imbah dapat dibuangnya kayak itu pan bila bubuhan buaya tuh sudah beraksi bulan bintang tuh di pipi iakannya boleh kau menerima kekurangan dan kelebihannya 10 dari di antara 10 tuh satu aja ada yang kayak itu sisanya buaya lo sayang laki kan sering cirik nih